برز بوزیل دم باش بخیر هاتی روداوی از دبینم مرحبا نوا خیر داوی بله از دبینم دوان روزین داویه ده هون هنک هفدیتنان پیکتینن هون چونه جم هدا پاره هون چونه جم دم پارتیه دبکون لسر پارتیه دنجی بگرن اف هولدانین و جبو چنه گلو هون جید خوازن بیرو راین خو بکینن مثلا پیواجوی و کمیسیون یان آرمانجا که ویدن هیا بله نوها کمیسیون هون زانن به پروسسا چکبردانا PKK را علاقه دارد به لهین دسته دانه نوها کوداریا آلین سیویل اکادمیسیانا رونق بیران کن لی اساس ارکی کمیسیون اوه پاسی کو هاتیه دیار کرن آلیه آمده کریا حقوقی و یاسایی جبو وگرا PKK کوچک بردن دوی وان آمده کاریام که tabii tane serçiya jinin yen zindanan dane behinceta pişkiriya PKK varın berdan yen behinceta pevendiye PKK dervene dere velatın ve gerin velat yen ku kayım hatne abetin şuna wanda şaredar ve gerin yani geldik embejin evki hale ve mesele hene ku bu mesela çekberdana PKK ve gredaye ev tabii pır zelali tune gelek şiku kumanj yani gelo ev çekberdana PKK'ji veki kutu armanj kırın ve re ve here ne şey evji ne zelale le kanata me geçti qasiku mehevditnan kır bu hada pare u demera qasiku em şopinin ev pevajo riya xoda tişet tabii ku şiku kuman hebin tabii ku hin derengijiye be و ام وقت پارتیا سوسیالیستا کردستان و گشتیجی عالی کردی پیشکریا و مسئله اتکن پیشکریا چکبردان اتکن حتی ام دبیجن کو اف پی واجو سیاستا PSK یا 30 سالی تکس کرد جبر کو 30 سال ام دبیجن افشار و پفچون جبو کردان zarar بون دست دولت دا جبو ایریشا سر کردان و تروریزه کرنا دوزا کردیا روا وک بهانه داتن کارانین لینوها ترکیه جی جبر شرطین در و بطایبتی هاتیه به قناقی کود و مثلا PKK داوی وره چک ورن بردن و خویای لسر PKK جی هاتیه فرض کرن کو ایدی به آوای نکاره جیک وبچه جبر کو قادشارو پفچون جیج بوی نما و شده 15 سال کو تو تاثیری که وانجی لولات نبون جبوی گابه ام پوزیتیو دبینن لی ام هرتم دبیجن یعنی هفدیتنه مدا یا هدا پاره و یا دمه داجی مگود و هفدیتنه مجی دوام کن از خواهم اوی بیجم ما راپورش حاضر کریه درباره و پیواجوی دا ام کی زیارت کن هم بوارا مسئله روبرو خبردن هم جی راپور پیشکشی واند کن بله برز بوزیل تمام بلا ده انجام آوان هفدیتنین وده و اف مسئله جی فهم کریه یا ناگلو و ده دما پیش ده کمیسیون گوه بده پارتین دروی پیواجوی و که پارتیا سوسیالیستا کردستانو پارتیندن یان ده برنامه آوان ده تشتکی وهانینه قاسی که ام دبینن نوها برنامه وان دا تشکی اساتونه یعنی او تحول آوان هین دوی آست دانونه که گوداریا پارتین به ناوی کردستانی بکن یعنی روبرو جبرای گشتی وان هفیتنا پک بینن لیجبو من نغمه بلا تشتی راست ببه ام دروجی کاری پشکری بکن به پیشنیاری خواه به وان دیالوگا جی ام کارن پیواجوی پشکری بکن و آلی کاری بکن لی ام مهوالین دمی راجی هدا پاری راجی گود و ای روجی و سبیجی دو سبیجی زیارت مدوام کن ام دبیجن تبی کوچک بردان باشه و داخوازه امی ملت کرد و ترکیه جی لی اساس مسئله کرده دوی مسئله دا آسوی پرسپکتیفی که و مخابن پرسکریک جی لور تختمه یعنی خلقی کو پشکریا چک بردانه جید که وطا مسئله تی سر صافی کرنا مسئله کرد دکوی نوا به هیویتیه جبر کو تو پیامک جبر کو تو مساجک شو برنامه زلانه شارع میجن سرو کومار جی امبشری یوی باشلی جی بحثا مسئله کردنا کن و تو بحثا ام بیجن داخل ملت کردنا کن بوان اگر PKK چک برده مسئله دی صافید به ام فخن بیره وان امی آلیان ام بالا وان تخشین کو مسئله کرد اساسه افساس ساله یکو بو سبب به آرامیه بو سبب شروع پفچونه و بو سبب تکچونا
Türkiye be her avay ve nesafikirna mesela Kurde mesela milleti Kurd efsas sale 200 sale Rojava daye hatta une biçne seredana Brez Bozyal une biçne seredana AK Parti MHP u CHP jî MHP neteda edin em hewldudin eğer fırsat çebibe em wan partiya jî ziyaret kin em dezgên sivîl jî wekî em bêjin timo be îhadeyê êk û girseyê wan zêde em wan ziyaret kin em raporê xwe pêşkêşê wan dikin û em bîroraya xwe bi wan re par vedikin ku mesela Kurd divê Tirkiye li ser vê hûr bibe vê meselê da gav bavêje tenê bi vê awayî em dikarin behsa aramî û aşîtîkê mayînde dikin. Eger wisa nebe çekberdan tenê gavêke rakirina astengekê û baş e û belkî jî em hêviya me ew e ku piştê çekberdana PKK belkî rewş jî em bêjin xweş bibe ji bo ku mesela Kurd were rojevê û were nîqaşkirin. Tiştekî din jî em bala emî aliyan dikişînin hêvîdar xanim. Em mesela Rojava hûn zanin êdî bûye yek perşekê Rojava navxweyî ya Tirkiye. Çend caran em dibêjin yanî Tirkiye ciyê ku li nava xwe mêzeke zêdetir Rojava mêze dike û emî enerjiya xwe ji bo ku pêşiya Rojava bigirê xerc dike. Em jî dibêjin siyaseta ku dijberiya Rojava bike nikarê nava xwe da bigîşê aramiyê nikarê mesela Kurdî safî bike nikarê aşîtî safî bike û Rojava êdî îro xala me ya müşterek ya çar perşê Kurdistanê ye divê em hemî li ser vê meselê bi hestiyar tevgerin da ku dur ew xazancê Kurdan têk neçin. Belê gelekî spas bi Rêz Bayram Bozyal Serokê Partiya Sosyalîst a Kurdistanê tu ji Enqerê li gel me bû zor spas.